Nyuma ya Minister wa Miunda Alice Wahome kureta nkurukia title deeds 32,000 tereche Gembe North ene miunda ya Mwathi B bara title chao itari ya mwena yu na ndene baithuranirite na kinya kwaria na kajuka mwena kuuga ate batethirwa bakithukangia title chao na nkuruki bakethirwa bagetiendereithia ni untu bwa igamba riria rithiritwe rigikinyithwa koti ni untu bwa kuinga uthimi bwa miunda ya mwingi aria kuringana na ende miunda yeje bara nkuruki bethirite bagichwa title iji kwa igitare raja ende bamwe bantu bara bati kwenda title chao chithirwa chikionekana ande ne baugite bakathithia ura kumbikika ni kenda gutigirira title chao ni kwagira. Nicholas Chabare ari na nteto eje. Tuko na Amngeti B 3,325, Amwathi C, Amwathi Mtwati 2C, na ninasikia kuna B. Hizo ndio imeleta shida kidogo, haziko, lakini C tuko na 3101. Ni ukuje bweweroni ati entugo era Minister wa manto megie menda to Alice Wahome aretete taito deeds nkuruki ya 30,000 tereche Gembe North taito cha ene emenda aba Amwathi B itonekana na wewengo auga ikomenyekanite kwina thina yongo ende igutwikana atongeria bakamete era yarutirwe gitini ni athire kotini kurungika manto makonenia na uthimi wa menda eno na ikeno nto taito ine ichereretwe angiko kamete ne ingei muno ne githaka ke ambika kabutu itepo bato ya kazu tamia kabutu itethiri na no tela ji mona yo to kabutu kutoka achongethia mwene to ari githaka ke nya kabwiro na reko ange kuranda ndo londa bwira kento ke na ngero kamenyerera ningira ndie ku antu baba yogeri kanya bona utongoria bobu eku botethia bachensia kaba thogerie loi na tutomba kuranja yo era baretete no nara koti kutuweka wono kuengwa uende kamete yonda ke etate apana mwera tuwere bone mukamete no to bwetu bye bwe kweta bukarita mukamete mpale te kalulu bukare tonge ngwe etate ogwende akari barani ene menda ya ntere inochi Amwathi B bakibumeria methombe noene ibana bakwito kwenda taito ibana bakwa barenda taito mwakiathana kuga ntoje no mwanka ende bakathingatiria ataito ciao nonto batietera batithina mbe no cheritherua taito ciao nonto boegamba ari anto bara bakwenda kuija menda ya anto ni atire ni atia mbie karere to atoro kurua mwanka babo thimere miunda na kwa woni ndachiara mwana miunda ekethima wa mwanka daika kuoyana ambete munda yo athimero ateciari induniere ko kwari anto bombo tora motore kari nonto bwanto babae ande toruwa atere tote tora kuina rwimbo miunda tore thenene turenda kuma narua batu antu bato banentera mamlaka itu to abatarere moshishu ywe nakie kwenga mukamete wo ote muntu nakie weta kotini kwenga kamete ba ya antu bange bo adora ywe nu mweteni boite boturete ronge no nto kwe kinya cha ikuendelea ndikira bara bakuromba kura ibetete na bara bakiarachia baruatire barenda miunda ele meme yake ywe lethire ya thira bone bya kuringa siasa no etegere miunda yake tora kuringa siasa o kuromba kura na rombe kura maendeleo yangete siasa turenda miunda ethire ngwe taitumware tene atoretere taito tumariau kure antu batenda antu bange bakolia thai atore minde na taito na ye na balio boboya na rera twawata taito hii atongori gathe kwenda kuminya iro kinyana beto banjirie kuma kuraya beta Mombasa kuritangwe nao ubange bantere inge beta Embu lakini mbere barari abalio longete ati ori yango abawa kwera munda yo naye yo tama kapo kwenda totora lo itopote kwenda totiriande anto beta kuriambia kuraya bareta nao na nonto tayari gamba ri kotini na ibagwitwa chiringi 250 kurungamira agwakili ende akarigo babongwa bauganwa bakotha mbecha ino nikenda igamba riri thina mbere netominyina mbika uma nonto anto baka meta to abanengera baturungamirira batendia ng'ombe cio kenda baromera miunda itu tukaritambia
na miundetu tuthime tuwatanire kathati twambe thai bangu yendele turenda okambo thai wathone miongo babuta kaneana kenda baugatete batwambithia rware atwene isiaro na ntu mwanya isiaro baige yogerio arware aje babeki kotini ibatu twende ibugwata ni loi Kuma Mwathi Kebe North, Betan Class, Chabare.